Punten. Ya Allah, mangga lajengkeun bade ameng ya, Pak. Si Abah lagi ngelinting. Oh, nikmat banget bah hidup mah di lembur mah banyak. Nikmat-nikmatna lah. Punten. Ya Allah, mangga lajengkeun bade ameng ya, Pak. Punten nya. Pararunten sadayana. Ini enak pisan ini ngopi di ini ya di tengah sawah Bapak ya. Aduh, adem pisan. Ini enaknya ya teman-teman, kalau di kampung mah ngopi di tengah sawah ya kan, rame-rame, pokoknya mah enak pisan lah bawahnya. Ini rumah si Abah di tengah sawah, ini posisinya nih. Ini teman-teman enak banget ini. Si Abah lagi ngelinting. Oh, nikmat banget bah hidup mah di lembur mah banyak. Nikmat-nikmatna lah.